Haleluya, haleluya. Ongeye kubakira mwese. Shima Imana yabarinze, arabavuye mu tuzi barushye kandi natwe dutandukanye, ariko mwigoye. Hari ubundi buryo mwari kuja kuruhuka mu buryo butandukanye n'ubu, kandi wenda mukaba ntimukoze icyaha, ariko mwahisemo neza kugira ngo dusangire amagambo y'Imana. Turakomeza amagambo aho twahagaze ejo, tugeze muri sesiyo ya gatatu cyangwa umunsi wa gatatu. Umusomyi wacu Imana imuhe umugisha, urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2 umurongo w'9. Urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2 umurongo w'9. Haranditswe ngo, ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Amen. Abalewi, igitabo cy'Abalewi mu bitabo bibanza bya Musa, ibice 21:16 ugeze kuri 20. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti, umuntu wese wo mu rubyaro rwawe. Itonde papa, itonde tugenda tujana. Yego, komeza. Uwiteka abwira Mose heraho. Uwiteka abwira Mose ati, Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti. Message yigeze kuri Aroni. Umuntu wese wo mu rubyaro rwawe, umuntu wo mu rubyaro rwawe, wo mu bihe byabo byose, yego, uzagira inenge, ntakigire hafi ngo atambe ibyo kurya by'Imana ye. Asisubutu kabisa. Komeza. Umuntu wese ufite inenge, ntakigire hafi zivuga izo nenge impumyi cyangwa uremaye ukuguru cyangwa ubutaraye izuru, bivuga uko ubataraye izuru, yego, cyangwa ufite urugingo ruruta urundi nkarwo, cyangwa uvunitse ikirenge, cyangwa ikiganza, cyangwa ufite inyonjo, cyangwa igikuri, cyangwa ufite inenge ku jisho rifite inenge, cyangwa urwaye ubuheri, cyangwa ibikoko, cyangwa umenetse ibinyita bito. Garukiraho, umenetse ibinyita bito. Ayo magambo turayinjiramo, mugire ngo siyo basomaga. Haleluya. Satani yaguye ava mu ijuru. Satani azi ubwami bw'Imana, yabubayemo. Amaze gutabwa, agerageza gufotora, agira pirate yabwo. Iyo bavuga ubwami bw'Imana, tukamenya ko n'ubwa Satani n'ubwo ari pirate bubaho, yagerageje gufata inyubako isa niyo yabonanye ubwami bw'Imana. Bibiliya ikavuga ngo Imana data mu bwami bwayo kizigenza ikorana n'umwana n'umwuka wera, kandi bikorana mu buryo buri étroit, bwegeranye cyane. Satani nguje gushiraho ubwami bwayo, nayo yemera kwitwa se, ari kwibura ikibyara, kuko iyo ubaye se uba se wa naka. Bibiliya ikavuga ngo ibuze ikibyara bayita ngo ni se w'ikinyoma. Urubyaro rwe, generation ye, imfura ya Satani ni kinyoma, se w'ibinyoma. Mu cyimbo cy'umwana azategura Antikristo, umwana wo kurimbuka. Mu cyimbo cya mwuka wera ashyiraho umwuka uyobya, ukoresha abahanuzi b'ibinyoma. Ariko turagaruka tuzareba imbaraga ubwami bw'Imana. Iyo ubonye imbaraga z'Imana, buryo uja kumva ikintu
uje kubona umwenda wawe ko wera cyane, uwutunganya iruhande rw'umwenda wanduye, nibwo ubona kusa neza. Siko bigenda. Uje kumva, reka mbabwire n'ubutumwa bwiza, abaza bishimira icyo twita inkuru nziza y'ubwami bw'Imana, ni abafite amakuru y'inkuru mbi yabanje kubaho mbere yayo. Isi yigeze kuja mu kinjiro n'ikiriyo cy'amakuru mabi yavugaga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza. Iyo haba bake, abari bazima bari gufasha abo bake. Iyo mu muryango mukenye muri bake mufite abakire benshi barabarengera. Ariko biravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, babakondane. Abazi uko isi yari imeze nyuma yo gucumura kwa Adamu n'urubanza rwari ruduciriwe, iyo bumvise iby'umusaraba n'i Goligota baja banezerwa kuruta batazi ariya makuru ya mbere, kuko bo nta yandi bazi. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo uyu mugoroba tudatinze turavuga amahame agenga ubwami bw'Imana, tuvuge na kirazira ziri mu bwami bw'Imana. Amahame agenga ubwami bw'Imana. Amahame ni ikintu kitaje gihinduka. Twaravuze ngo amahame y'Imana taje ahinduka. Imana ihinduka mu bwiza, ariko ntihinduka mu mahame. Ico yavuze ucumva ubu, uzacumva utinze, ubyine woye kubyina, Imana ntihangayika. Ico yavuze yarakivuze. Ijambo Imana yavuze ntirikeneye ifumbire, ntirikeneye igitebo, ntirikeneye ibirungo, ntirikenera sapoti. Iyipfa kuba ariyo yarivuze. Yabwiye Musa, iramubwira ngo dore igihugu ngiye kubaraga. Imuha limite, imbibi, imuha borne, iravuga ngo muzagera aha, muzagera aha, irazunguruka igihugu bagombaga kuzabamo. Ibi mubwira inshuro zibiri ngo buce Musa arapfa bitaraba. Imana ubwayo niyo yaje kubika Musa, irazibwira Yoshua ngo amakuru ngufitiye ushobora kumva atari meza. Musa wa mugaragu wanje ntakiriho, yapfuye. Ta radio yabise Musa, ta WhatsApp yabise Musa, Imana ubwayo niyo yaje kubika Musa. Ariko ngo Imana iramubwira ngo haguruka wowe Yoshua, uhaguruke muri irya vision yanje hatavuye na centimetro nimwe. Muzageraho nabwiye Musa hatagabanutse. Reka nkubwire ngo niyo ba Musa bapfuye, vision y'Imana ntijihinduka. Hari ubwo Imana yakubwiye ikintu, ejo bakwirukana mu kazi, uti yari yambwiye iki, ariko aho nari guhera nubwo nofashe na credit hari mu kazi, Musa wawe yapfuye. Reka nkubwire ngo Imana vision yayo ntidepanda no kubaho kwa Musa n'igihe Musa yapfuye. Kandi nicyo gituma abakozi b'Imana bazi Imana. Ejo twaravuze ngo ntitugasenge bingana n'ibyo dusengera. Gusenga kwiza si ugusaba, gusenga kwiza ni ugusabana. Iyo habaye gusabana, gusaba ni automatique. Iyo usaba uwo musabana ushobora no kubumba akanwa, wamureba akibwiriza kuko musanzwe musabana. Habe n'uburyo dusenga, mureke mbibabwiza ukuri. Abantu baziranye cyane aha mwicaye simbazi, les vrais amis, bagira amaterime baje bavuga n'amarenga, mushobora kwicarana bavuze ikinyarwanda ntubeke byo bavuze. Nimubizi abantu babana n'Imana haje habagirana gutyo, mutikare akagabo kabaye gute, buri Imana yamenye ko yavuze kubera kudiringa. None saba abana, mwari muzi ko umugore n'umugabo nibo bantu babana cyane, bagira imvugo bashobora kuvugana bavuze ikinyarwanda wicaye mu rugo ntubimenye. Ushobora kuza mu wanje ugasanga nicaranye na madame, mwese ndimwumva ikinyarwanda, umuntu akaza ati za bintu byagenze gute, cyangwa nkabimubaza. Madame akamusubiza ati za bintu ndibyakunze, wa mugabo yageze aha cyagikoresha arakizana, sanga kidakwiriye, subira harya twagikuye, urya nawe urya wari wakimuhaye, dusanga ya mafaranga atarabonetse, wa mugabo wamusezeranije amafaranga ntiyayamuhaye. Ubwo ibyo bintu mwamenye icyo twavuze.
hari uwabisobanukiwe mwese? Hari icyongereza kirimo, ariko ni amarenga y'aba bana. Abantu bahorana n'Imana bagirana amarenga mwe mutaja mumenya. Imana ije imureba ikamenya uko avuze, nawe yayireba akamenya uko ivuze. Imana iyo tuyisenga nta na rimwe izagusubiza birenze borne wishiriyeho. Niyo mpamvu viziyo zacu zigomba kuja kure. Ibwira Musa ngo reba igihugu, tera ijisho, wilimita ku masentimetri Imana sinkene. Nakoze mu bintu by'imishinga, iyo ukora proposal kubatera nkunga ukababwira umushinga tibashobora kuzaguha amafaranga arenze proposal yawe. Iyo wavuze ngo nkeneye amadolari 10,000, ntabwo yakubwira ngo ariko nari mfite 20, azagushakira 10. Ni uko projet yawe imeze. Rero nidusaba Imana titukayisaba ibintu biri limite, titukabisaba ibyo twosaba ba Muyomba na ba Ante, tuyisaba iby'Imana ikwiriye gusabwa. Muri ubu bwami bw'Imana rero icyo twita amahame ni ikintu kidahinduka, ni n'ikintu batakubaza. Wejo bundi abana bagiye ku mashuri n'ubu baracyarimo bagenda, umwana bamutuma ku kigo cy'ishuri, yashika agasanga uniform bambaye umweru n'ubururu, n'urugero ntanze. Ntabwo umwana wanje azavuga ngo ariko nje ubundi ngo iwacu ndidukunda ubururu. Ni hame muri iki kigo bambara umweru n'ubururu, suko bigenda. Nta nubwo avuga ngo ariko nkurikiye iwacu ngo ngira n'amagostime ngo papa yambaye n'amakaravate, ntayo bashaka. Ni hame wambare kimwe n'umukene n'umweru n'ubururu. Hana abana bavuka kwiga amasomo ni saa moya, ntabwo uvuga ngo ariko iwacu ngo bamenyereje kuzuka saa 3, uravyuka saa moya n'itegeko. Ihame rero ni ikintu kidahinduka, ni ikintu ugomba kwiadaptaho, sico wowe kikwiadaptaho. Turavuga amahame nk'atanu aranga ubwami bw'Imana. Ihame rya mbere ni ihame ryitwa urukundo. Mu bwami bw'Imana ni mu bwami buba mu rukundo, upende usipopenda. Iyo dusomye muri Yohana wa mbere, urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 umurongo wa 10, ukareba n'ibice 4 umurongo wa 7, biza bivuga ngo udakunda si uw'Imana, udakunda si uwo muri ubwo bwami. Rero kuba ubu bwami tubusanga ari bwiza bugira amahame. Kuba nshobora gushima Amerika ntibingira umunyamerika, hariho kondisiyo zo kuba umunyamerika, siko bimeze. Urukundo baje bavuga muri ubu bwami ngo niyo bendera, ariko rwagaragariye mu musaraba. Reka mbivuge gutya, umuntu aje akubwira ngo mfite ubukwe ukamutwerera, ukazana 100,000 n'urugero, ukabishyira mu envelope, suko ukamusingiriza envelope, uti ngiyi ntwererano, timuje mubikora. Ntabwo intwererano ari ya envelope y'inyuma igura amafaranga 100 cyangwa 50 giceri. Intwererano iri muri envelope. Buryo urukundo rwagaragariye mu musaraba. Umusaraba wagaragaye nka envelope. Hari n'umuririnzi wavuze ngo umusaraba niyo bendera yacu. Mu bwami bw'Imana umusaraba uri mu rukundo, urwo rukundo nicyo kiranga ntego cyo mu bwami bw'Imana. Hari amagambo abantu bataje bumva bakagira ngo biteye isoni, ni bishegu, ni nsomera indirimbo ya Sulemani, igitabo nkunda cyane kivuga mu rukundo rw'umugeni n'umukwe. Wumve urwo rukundo uko ruba rumeze. Indirimbo ya Sulemani hirya y'imigani, igice cya mbere n'umurongo wa mbere. Wumve uko umugeni atangira abwira umugabo. Herega tugiye kwiga muraza kuvumbura utuntu dushya muri Bibiliya. Inyamibwa mu ndirimbo za Salomo. Inyamibwa mu ndirimbo za Salomo. Ansome no gusoma ku munwa we. Gusoma ku munwa si mu misaya si mu gutwi. Ansome no gusoma ku munwa we. Nushaka rekera aho ngaho. Tese binabyo bibaho. Imvugo y'Imana. Imvugo yawe ni hame. Tegereza umunsi n'isaha. Iyo Bibiliya ivuga gusoma akanwa ku kandi, akanwa k'Imana c'est sa parole. Akanwa k'Imana ni ijambo.
ijambo riva mu kanwa k'Imana rirarema. Imana iyo ivuze ibirema, akanwa k'Imana ni ijambo. Akanwa k'umuntu kagaburira umubiri n'akandi kuvugisha, akagaburira umwuka ni amatwi, kwizera kuva mu kumva. Iyo avuga ngo usome kandi usome nyagusoma, ni ukuvuga ngo uzane ijambo ryawe ryinjire mu gutwi kwanje, uzaba wahuje akanwa kawe n'akanje. Ni ijambo ry'Imana n'amatwi yanje, ngaka akanwa kagaburira umuntu w'umwuka. Ngo amaze nurangiza hepfo ukomeje bikaza kuvuga ko ari urukundo rw'Imana. Mu bwami bw'Imana, urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto 8:3 harebe muzehe. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto 8:3. Ya 8:3. Yego. Ariko ukunda niwe umenywa nayo. No kuri kw'Imana. Ukunda niwe umenywa n'Imana. Kubera iki? Ni inifomu yo mu bwami bwayo. Hari ubwo uje ukurikira televiziyo ukabona abantu utazi, ariko wabona darapo ibari inyuma ugahita umenya uti bariya nabo muri iki gihugu. Ndabona idarapo y'Ubugande, ndabona idarapo y'Uburundi, n'urugero. Ndabona uniform y'ingabo za Kongo. Mbese ibyo ni ibirango. Ubwami bw'Imana ni ubwami bw'urukundo. Ihame rya kabiri riba mu bwami bw'Imana ni ukuri. Yesu aravuga ngo muzamenye ukuri kuzagira gute. Iyo somye mu Bikorinto 13:6 biravuga ngo urukundo ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Umva icyo urukundo rwishimira, rujya twavuze haruguru. Umunyarukundo ntiyishimira amalere, ntiyishimira ibyago, ntiyishimira gukiranirwa kw'abandi, ntanagenda biririmba, ahubwo yishimira ukuri. Pawulo nawe ko yari umuhangara, aravuga ngo nashaka kwirata sinaba umupfu. Umve Pawulo ko avuga, nashaka kwirata sinakwirata giswa, sinaba umupfu, sinakwirata amafaranga kuko benshi barayandusha, sinakwirata amashuri kuko hari abanigishije bandusha, sinakwirata umuryango nubwo mfite mwiza hari n'abandi bagira myiza. Ngo icyo nakwirata bikagaragaza ko nirase natekereje, ngo nakwirata ukuri. Haleluya. Hari ubwo umuntu aje akunda kuvuga ngo nje ntangara ngo abantu ndi bakigira ukuri, ahubwo njewe ntangazwa n'abagira ukuri. Burya ukuri kurahenze, kandi ikintu iyo gihenze gitungwa n'abake. Ubu abanyarwanda batunze imodoka sibo bake kuba batayitunzera. None se abatayitunze ntibaza aho yigurirwa, ntibaza aho bayisaba gukomanda, ntibabizi. Hari kwirahenze. Abafite indege bo ngira ngo babarirwa ku ntoki niba bahari. Why? Uko ikintu gihenze gitungwa n'abake. Nubona umuntu ukurusha ukuri, uzamutinye kurusha etaje, ukurusha imodoka nziza, ukurusha diplome nziza. Ukuri ni indangagaciro yo mu bwami bw'Imana. Iya gatatu turavuga hejuru y'imbabazi, ndihuta kugira ngo twinjire muri za kirazira nizo nishi. Imbabazi. Iyo somye reka twihute twoye gusoma igitabo cy'Ingoma za mbere 21:13. Biravuga ngo Dawidi abwira umuhanuzi Gadi ngo aramubwira ngo ndashobewe rwose, reka nigwire mu maboko y'Imana kuko imbabazi zayo ari nishi, ne kugwa mu maboko y'abantu. Umuhanuzi yari yaje kumuha ibigeragezo, aramubwira ngo nahitemo. Undi aravuga ngo icombisemo, aho kugwa mu maboko y'abanzi, aho kwicwa n'inzara, ngo ndiyahurira mu maboko y'Imana kuko ngo ari imbabazi. Nta mugishungana Imana ikoze muri matiere y'imbabazi. Mu Efeso biravuga ngo ni umutunzi w'imbabazi. Iyo ugize Imana ukanyura ku Mana, ni ngakurya basize irangi. Iyo basize irangi inzu itaruma, hari ubwo uzanyura n'ikoti cyangwa ishati wahakoze ingokora ukajana irangi utabizi,
wagereriye bati dore 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 ni irangi wakoze. Upfa kuba ukoze ku Mana. Imana ikoze muri matiyeri y'imbabazi, ikoze muri matiyeri y'imbabazi. Ni mwingi wa rehema, ni umutunzi w'imbabazi. Kandi mu bantu bose baba ku isi bose nihereyeho namwe ntabagira imbabazi, ntazobagira. Uzasome hariya muri Mika ngira ngo ya muri Mika haje havuga ngo umwiza wo mu bantu, umwiza wo mu bantu ngo ameze nk'amahwa. Uwo ni we mwiza, niyo mfura turata, ngo ameze nk'amahwa. Ngo urushijeho gukiranuka ngo ameze nk'uruzitiro rw'imishugi nawe nk'uko. Nguko uko abantu bame, nubona wabashije kubabarira ahubwo baworojwe n'Imana. Abazi famu, iyo umukira hari ukanyura mu rugo rw'uyu muzehe afite famu y'inka 200, koroza undi ni ukumukuriramo akanyana kamwe, uti ngahe nawe uzororesha. Suko iyo tugize imbabazi tukabona twabaye nkabazigira, tuba tworojwe n'Imana. Ni mu kibuga cy'Imana, ni muri famu y'Imana. Babyeyi, tuba twaruriwe n'Imana, niyigira inkono y'imbabazi. Iyo ubona wababariye ntukagira ngo ni wowe, Imana iba yagukoreyeho, Imana iba yakugiriye neza nawe ukababarira. Ariko imbabazi n'umwimerere w'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Dawidi aravuga ngo ariko niringira imbabazi zawe, umutima wanje uzishimira agakiza kawe, ndaririmbira Uwiteka kuko yangiriye neza. Psalm 13 no ku murongo wa 6. Ngo agere kuri 25 umurongo wa 6. Aravuga ngo Uwiteka ibuka imbabazi zawe no kugira neza kwawe, kuko uzahozeho kera kose. Matayo 9:13. Ngo icyo nkunda ni imbabazi si ibitambo. Imbabazi n'umwimerere wo mu bwami bw'Imana. Imana yuzuye imbabazi, nicyo gituma tudapfa. Uko Satani yuzuye ububi, Satani kuguhemukira ntibisabye ngo mugirane afere, mugirane ikibazo. Ni natire ye niko ateye. Njambwira abantu sinza bageze mu byaro, wenda mwe harabavukiye aha muri Kigali gusa. Hari igihuru bita isusa, murayizi? Harabayizi? Iji baba cyane. Isusa iyo unyuza hwiri kugira ngo ikubabe ntibisabye ngo mube mwarakoruganye. Niyo wogenda ugiye kuyibwira uti wasusa we bakwangira ubusa, nje ndagukunda, nje kugufumbira no kukuvomerera dore ko izuba ryabaye. Mubanza ugira simbabamo, ariko ukagira ibyago nayo magambo meza ikagukora ku kuguru, irakubaba. Ititaye ko wayibwiye neza. Nuko Satani meze, kugira nabi kwa Satani tibisabye ngo mudiringa ibindi ngo hari ibindi mwapfuye. Niko iteye, uyinyuzeho irakubaba. Imbabazi kwaravuze wa munsi ngo nico gishoro. Imbabazi dutanga nico gishoro cizo tuzahabwa. Kandi iyo uzihaye burya hari igihe bija bigora kubabarira, cyane cyane iyo ubabarira utabishaka. Biroroha kubabarira umuntu wagusabye imbabazi, ariko noneho hari n'ukubwira ngo nta nizo nsaba. Wagera habati genda ubabariritse, ndazijugunya mfe guta muri puberi, ndazihande ko atazishaka. Bibiri kavuga ngo wowe umubabarire, wibohore, ntukureho urubanza rwe n'Imana. Ikimenyimenyi Yesu yasenze gute? Yaravuze ngo data ubababarire, tibazi ico, ariko nyuma se mugira ngo urubanza rw'abari abagabo rwarashize, ruracahari. Bonye nibyo bisabiye baravuga ngo maraso yacu yiwa tubeho n'abana bacu. Byaje gusohora mu myaka 70 ubwo umwami w'Abaroma witwa Tito yateye agasenya Yerusalemu. Birya bisabiyemo n'abana. Burya ibyo twatura yabivuze neza ngira ngo ni umuyobozi. Tuje twiga kwatura neza. Ibyo watura ugira ngo urivugiye, iyo uvuze bibi biraza. Icyo nabonye ndetse iyo watuye byiza hari ubwo binyura mu bigeragezo, ariko iyo watuye bibi byo bikura nk'ibihumyo. Igihumyo uhaca mu gitondo ugiye ku kazi ntagihari, wagaruka uvuye ku kazi ugasanga gifite abuzukuru. Nimba mubizi nuko bija bigenda. Iyo watuye bibi, Dawidi yagiye kurwana na Goliyati. Goliyati aramusuzugura, ntiyavuga ngo agarukira ngo wakana we nibiki, ngo aramubwira ngo se wagize ngo ndiki, wagize ngo ndiki. Finally yabaye
we mu matungo yose nyabusa ahitamo imbwa. Ariko ibyo twatura, reka mbabwire ibi bintu by'umuhamagaro tuja mu bwami bw'Imana bigira ishusho. Umuhanuzi yaravuze ngo nzahamagara igisiga cy'amerwe. Yavugaga umwami Kuro. Iyo turi mu muhamagaro mbabwiza ukuri bagabo n'ababyeyi n'abasore, tubona ibintu mu bundi buryo. Ushaka gukorera Imana uzobona ibintu nk'Imana uko ije ibibona. Umuvuduko u Rwanda ruriho, uko nyakubahwa abona ibintu, abajana nawe nibashima nabo bagahita babibona uko. Ariko abavuga ngo izo bizashoboka arabasiga. Imana ibishaka mu muhamagaro tubona ibintu uko abandi batabibona. Aravuga uzahamagara igisiga cy'amerwe. Amerwe se murayazira? Umunyamerwe ikimukubwira cya mbere, inyama abandi batinya bavuga ko yorusha. Umunyamerwe yitegura kujustifia inyama uko imeze kose. Mwavuga muti sose yahoze atari kwihoza niyo nziza unywa nishe, abari tayari kubona igisubizo. Wavuga uti bashizemo umunyu mwinshi ipfa kuba ari mu kanyama, ati ayagaya rero ni nziza kuko tunywa n'amazi menshi. Ntabura justification umunyamerwe. Icyo mwe muvuga ko ari inenge wacuririra hakakigira positif. Reka ngwereke Dawidi yari umunyamerwe mu muhamagaro. Icyo abandi batinyiraga Goliati, we nicyo yari pefo. Abandi ngo baravugaga bati kigabo kingana kuriya, uretse n'inkoni n'uwo cyahirika kikamugwaho yapfa. We ngo muri mind akavuga ngo ikigabo kingana kuriya n'uwatera ibuye yahumirije yagifasha. Kiriya se gisabwa gutira attention, so gutera umusozi. Buriya bundi nabandi batinya, we ibaye facteur positif. Abandi mu muhamagaro ibyo abandi bavuga ngo ibi ni ibicika, baza bavuga ngo iyi ni ifumbire y'amasezerano bigiye gukunda. Ngo ategera Goliati. Goliati ngo kababwira buri gitondo ngo nimba muri abagabo, ngo nihaze umugabo umwe, nihaze umugabo umwe buri gitondo. Abandi ngo bagahwera. Dawidi ngo akavuga ngo akagira analyse abandi bataje bagira. Ngo akavuga ngo ni n'umunyabwoba. Ateje yasabye umugabo umwe turamubura kuko inone atasabye babiri. Rero ubwo nawe ari umugabo uhangana n'uwundi umwe atinya kuvuga babiri, nawe nibisanzwe. Nyuma ngo aza kwikora mu nda, ngo aravuga ngo unteranye inkoni, ngo wagize ngo ndiki inkoni, ngo ugize ngo ndimbwa. Yo Dawidi ati noneho biragaragaya yimenye inda. Ese buriya kiriya kigabo gitinya ako kagene? Nje warwanye n'intare karwana n'idubu ndafite inkoni, none mu nyamaswa zose n'intare iyamuhahamuye n'imbwa. Buriya waba waratsinze intare ugatinya imbwa, ati umugabo ntakigenda. Iyo uri mu muhamagaro ubona ibintu uko batabibona. Imbabazi z'Imana. Igikurikiye ni naco ndindaho bukeya kuri point, ni umubwami bw'Imana no kwizera. Kwizera. Bene data, reka mbabwiza ukuri nta kintu twokora hano mu Rwanda twese ngo cyempression Imana gikanga Imana. Keretse iki? Tiwotanga amafaranga ngo Imana ivuge ngo ukoze igitangaza. Miliyoni 100. Twebwe wo twempression. Tiworirimba ngo ubwire Imana ngo ndumuririmbyi wasohoye indirimbo nishi. Tiwoye impression. Suleiman yaririmbye indirimbo 1005. Ubwo uzishize muri album wosohora udusede tungana gute? Mwobonaho mudukwiza kaba gasabo yose ikimuka. Tiyigeza kanga Imana. Riye. Ta kintu wakora ngo impression. Twebwe watu impression turi abantu. Ariko Imana tacu. Erega izivuga ngo naremye ijuru n'isi ntawumfashije. Ngo ibyo muzamubanza mu bitekereze. Niko yabwiye Yobu. Yobu yaravuze nyine nyuma y'ibyo bibazo ngo aravuga ngo Mana, ngo noneho bigeze n'umugore yampindutse n'inshuti zaje kunshinyagurira, then uwakumva ngo tuburane. Imana iravuga ngo Yobu wagiye ugenza make ukamenya ububwira. Ati no, c'est trop. Abafaransa ngo ka c'est trop c'est mauvais. Ati Imana ngwi iramubwira ngo bankuza hano. Iramubaza ngo ikibazo cya mbere tutaraganira nkwibarize gato. Ubu turimo tuvugana nkweza umwuka wawe. Kwari nje ufite. Kawukuvanamo bizogenda gute? Aturubanza rubarushize. Waburana n'umurambo se? Ati kaba kabaye. Ese byo urabizi? Iramubaza ngo ko warakaye wahagaze. Ngo ndemijuru n'isi waruhari. Yo batoya.
hari umu engineer nifashishije uzi ngurya wubatse inzu muzi yo barabibura. Imana iramubwira ngo asuza wibuka ko nateye isi ngo mpimishije intambwe z'intoki. Murumva icyo gikonjo? Isi si u Rwanda si Afrika ngo ipimishe intoki zayo yicaye ku ntebe tiyagiye izu yicaye ikagira gutya. Afrika yose ikabira pima. Iramubwira ngo inyanja ngo nzishiriraho umusenyi nkazimira ngashyiraho itegeko ngo ntizizarenge. Wariho yo bati byo simbisi. Iramubwira ngo ariko subundi ngo uzi ko inyanja nzipima ngo napimishaga urushi rwanje. Buri amazi yagiye kurushinje mfite na gato ariko nufite runini. Birazwi ko amazi yagiye kurusha yoja no mu ntama. Mu ntama murahumva? Buri Imana yonyunyuza Tanganyika ikashyira mu ntama ikitetekira. Kuko yipimiye kurusha. Yamara wayirakaza igacira Tanganyika superficie ingana n'u Rwanda bagashira urucandwe rwa Tanganyika. Imana imeze nk'abantu. Imana muze muyitinyira kure tijireba nk'abantu. Nigeze nja guhugura abapastori ku bintu by'ubumwe n'ubwiyunge. Tuvuga birya abantu baje bavuga bija sinja nabitsinda ngo ibibazo ngo u Rwanda ngo abahutu n'abatutsi ngo baravuga none se mubabwirwa niki nyine bavuga birya muja muvuga tuzi noneho ngo bagera ndabaza nti none se Imana tuyigira imputo tuyigira intutsi bati turabizi se nike muvugiraho bati bamwe nyine bafite amazuru manini nimureke mbabwire aya mazuru yose dufite twari abantu bake kuri mwe ariko nk'iki gice aya mazuru twese dufite uwayateranya tiyangana n'umwenga umwe w'izuru ry'Imana. Ntanda muhutu wabona izuru ry'Imana niba bagira manini niba muvuga niba bagira manini. Bibiri iravuga ngo umwuka wo mu mazuru yayo ngo waciyemo inyanja. Urumva ayo matiyo umwuka usohoka ugahagarika inyanja si Nyabarongo n'inyanja ikagira ngo umwuka uvuye mu kazuru kamwe k'Imana inyanja igahaga. Ibyo bizuru mubona mu bikwiza nigitangaza Imana muja muyitekereza uko itameze. Ngwiza yicara mu ijuru igashinga ibirenge ku isi. Amapantaro twambaye hatwese ntiyokora kabutura k'Imana. Ibaza umuntu wicaye ku ijuru akarambiriza ku isi. Tuyitekereza nyine nk'abantu ariko Imana si umuntu. Imana ishi kwizera Imana narivuze ngo ntaco twokora ngo twimpression Imana sauf kwizera. Kwizera nicyo kintu Imana izireba igasa niyikanze kavuga ngo Bibiri izavuga ngo cyatumye abakera bahamwa neza ngo nuko bari bagufite. Nuko bari bagufite. Taho bivuga ngo bari barubatse imiturirwa. Taho bivuga ngo bari bafite abana benshi. Taho batubwira kote zabo. Ariko iravuga ngo abo bose cyatumye bahamwa neza. Imana ikavuga ngo j'accepte ngo nuko bari bafite kwizera. Nico kintu Imana izireba mu muntu igasa nisubiye inyuma ikavuga ngo voilà mbonye umuntu rero. 11:13 Abaheburayo ngo abo bose bapfuye tibavuge seve tibavuge basize imiryango tibavuge ibyo bize tibavuge ibyo bakoraga ariko denominateur commun ngo cyo bari bahuriyeho ngo bapfuye bacizera. Ariko ngo Imana disi yabagororera ngo hitamo kuturinda twebwe kintu nja ntangara ariko nja ngikunda. Mwari mwabona kuri Yeriko iyo bakoze graduation baja kuri television ngo Rwanda ngo uyu munsi ngo hasohotse intiti 1000 n'urugero mu mashami atandukanye siko bavuga. Za ntiti zimwe ziri muri imwe ni intiti zatirishe ni intiti bahetse ni intiti badodeye memoire ndabeshe se burya intiti ni nka 200 abandi ni intiti minuscule. Ariko umunsi wa graduation babambika toje imwe uniform imwe siko bimeze baje ku murongo hamwe ndawe bambika ikoti inyuma ngo ni intiti yatirishije byararangiye niba waranatirishije waratambutse. Ndawe bandika ngo ni intiti badodeye memoire byararangiye suko. Nja mbona umunsi nzahagarara kaje inyuma ya Daniel sinzikira urubanza ngo ariko sinigeze nsenga nka Daniel kuba yarandinze muri graduation mu ijuru bazavuga ngo dora abanyamasengesho.
bari inyuma ya Aburahamu bavuga ngo dore umurongo w'abagabo bizeye Imana. Nubwo kwizera kwanje kutangana n'ukwe, ariko tuzoba dufite toje imwe, tuzoba twambaye kimwe. Kristo turangaje imbere nka profesa avuga ngo inyuma yaje dore abantu. Imana tubabarire. Kwizera ubundi mu bukristo, kwizera niko nyina w'ubukristo. Kwizera niko nyina w'ubukristo. Njambwira abantu ngo kwizera ni nk'umugeni. Ibindi byose dukora ni nk'amajambere y'umugeni. Iyo musabye umugeni, abazi imisango, ntimuza muvuga ngo muzatuzanire ngo umugeni ngo kwa Karekezi ngo muzazane n'udusahani n'udusafuriya. Ntabwo muvuga. Dusahanura dusabana n'umugeni, usaba umugeni ukabukuriye udusahani, amakuvure risuza tandi n'ibindi suza tandi. Iyo ufite kwizera ibindi biraza. Kandi iyo kwizera gupfuye ni nk'ubukwe bwabuze nk'umugeni. Wowe ukibwiye uwo mushaka gushingirana utumugeni yapfuye ariko ndakuzanira amakuvureri, ndazana amasahani nari naguza abasorori byiza, uririre kuri ibyo. Ntacyo wamuha, ntabikeneye. Imirimo dukora iyo Imana ireba igasanga nta kwizera, ibona ari amakuvure twazanye twahimye umugeni di, ibona ari ibintu twazanye atari byishaka, biravuga ngo kugira ngo uwizera ahabwe iki? Ubugingo buhoraho. Kwizera kurahagije, ibindi bisigaye ni inyongera. Kwizera Imana. Noneho twarenga tukagera harya twavuze ngo urizera ukageza ubwo wizerwa nayo. Iyi kwizeye tuba turi ku yindi step. Niko bimeze. Imana ishimwe. Icyanyuma kuko twihuta nukuyoborwa n'umwuka w'Imana. Muri ubu bwami nta muntu wabubamo. Abaroma 8:14 abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ahangaha abantu baza bayoberwa iby'umwuka. Babaza umuntu utesoreborwa n'umwuka, ubu habaye iterabwoba ngo sharabara uti tuza uri mu biki? Ubuyobozi bw'umwuka w'Imana. Twaravuze wa munsi ngo imbaraga umwuka zaduha zimwe zishingira kuri intelligence azakora. Yesu aravuga ngo azababwira amakuru yenda kuba, tumenye ibiri mu butware bwa Satani, tukamenya uko tumurwanya kuko dufite amakuru. Iyo ufite amakuru, umwuka wera ikigize kabiri. Kunda hariya mu Baroma, nja nkunda kuhatekereza cyane. Pawulo yakoze ikintu gisa na teatre yakinye ciza, gisa n'ikinamico ari kuri mwinyigisho. Aravuga ngo ntituzi gusenga uko bikwiriye, ngo ariko umwuka ni uzu dusengera. Asobanura uko umwuka uzu dusengera. Hari igitabo nashizemo iyo ntuza ndi kwandika nise ngo twigishe gusenga. Ubundi kirasohoka. Ariko ako iyo chapitre iri mu kandi ivuga ngo iyo dusenga, barya abagabo bazi gusenga, baba mama, hari abantu tuzi bazi gusenga ntimubizi. Mu buryo yasenga uba wumva waceceka ukikiriza amagambo bien structuré. Iyo dusenga amasengesho yacu twese, Selo Paulo Abaroma 8:26, amasengesho ntaje ku Mana ahitira kuri reception. Reception y'Imana ikoraho umwuka wera. Kandi kuri reception bose buri gihe ushaka bose ntaba kuri reception. Nimuje mubibona mu office yanyu. Gusa icyagufasha amenya rendezvous, agusabira audience, amenya ko chef ahari, kuri urazimuha, agarura ibisubizo, iyo ari no kumubona ni ukwinjiza suko bameze. Umwuka wera ni wubaha, ni uza wakira request, demande zacu. Iyo dusenga, Paulo aravuga ngo murarushwa n'ubusa ntimuzi gusenga uko bikwiye. Iyo turaha akora role y'umuavoka. Umuavoka iyo umuturaga mushirira urubanza, azana urubanza rutarifite form, akavanga ubupfubyi n'imirima yomwe n'isambu yabo n'agacaca n'amiranga muntu na mitiweri. Uwo baturage burya ntibazi no kuvuga. Ukayoberwa urubanza, avuka icyo akora, asobanura aya magambo akayahingingo. Urubanza n'urubukuyemo mitiweri, bukuyemo ikigizayo, yamara kubiha forme, urubanza akarurema, akaruha ishusho. Umwuka wera icyaza akora. Ya masengesho amwe tuzadusenga ukije mwana ugatangira usaba ukarangiza uzimura wasinziriye ntuzi ibyo urimo. Umwuka akareba ubushake akavuga ngo sinomurenganya ni kubwenge bungana, akabiha forme. Bibiliya iravuga ngo agafata ya masengesho bien structuré, ngo akahindukira, ngo akaja muri office y'Imana Data, ngo niwe udusabira. Kandi ntibivuga gusaba, ngo akaniha. Kuniha se difere yo gusaba. Umuntu ashobora kugusaba ukamwima, ariko yaboroga yaniha ukamuha. Ntimubizi ko bije bibaho?
uti nta mafaranga mfite, ariko yavuga uti ndapfuye, utereka kuvuza induru ndayashaka. Umwuka ngo yashika akaja mu gituza, ngo nihimi niho ntasaba. Yo papa, ngo Imana ikabaza ati ariko wagabanije ko bicitse, mbwira ikibazo kiri. Ati ikibazo ca Salomo yagize ikibazo kiniki, birya nahohoteye, akabistrictira, akabivuga neza, nasenze nishima, nasenze nsinzira, wakabivugarira. Ngo Imana harya yicaye, ngo igategera, ngo ikavuga ngo itonde. Ngo igihe itarasubizwa, usomye neza muri Bibiliya, Satani agaturuka hariya bishopari, ngo akaza, ngo agahamagara ati kuraje gusubiza Salomo. Sinzi ko numvise request za Salomo, uramuzi? Kariya kagabo karabesha, kariya kagabo karakiranirwa, kariya kagabo iyo bagize amafungo karya 4 ku munsi, kariya kagabo kubona amaturo birakomeye, urakazi. Kandi ngo akanshinja bimwe by'ukuri mu ntegeke zaje. Imana ngo igahagarara, nuko ndavuga ngo ikaba confused. None se ko mwuka ari kumusabira, Satani akaba mureze, ngo Imana igahamagara kamara mpaka ni Yesu muri office, ngo ndebera dosiye y'uwitwa Salomo. Mwuka wera yamusabiye, Satani aza kumurega, so ndebera wowe ugira amadosiye yose. Daniel aravuga ngo mbona ibitabo bibumbura, vrigire ngo mbona ikindi. Izo bitabo byinshi nizo mu mirimo, ngo yakubita mu mirimo ati bien sûr. Hari amezi 3 mu mwaka atatanze icya 10, hari umunsi yananiwe gusenga, akavuga za ntegeke zanje ziranditse, rega timugire ngo Imana ati c'est comme si Satan afite rezo, atari ko hagataho uzi ko ngira ikindi gitabo ni hariye. Undi ati kigenda gute, cy'abantu nishuriye ku musaraba byose. Ngo akaja muri cya gitabo special, agahindura alphabet Salomo, agasanga aravivra. Ngo akavuga ati ako kagabo kabaye urugabo, tikakira akagabo, nahishuye ayo madeni, ibyo yavuze yari yarabikoze, ariko biri mu byatumye mbambwa, then genda umusubize. Nguko kumwuka wereje dusabira mu bwami bw'Imana. Rero ni ubwami tuyoborwamwo n'umwuka wera. Imana ishimwe, ni ubwami tuyoborwamwo n'umwuka wera. Imana yakoranye n'abantu bihe bitatu. Yakoranye n'abantu mu ijuru, Adamu na Eva. Mwisezerano nishikorana natwe na Kristo. Mu gihe cya nyuma cy'imperuka Kristo aragenda asiga umwuka wera. Umwuka ubica ari gukora, niwe uri guparena, niwe marene w'itorero. Nta mukobwa urakora ubukwe nubwo yaba ari smart bimeze gute ngo anibere marene, bibaho. Aza ashaka marene. Yesu azi ko umugeni ari mategurwa na marene, kandi iyo marene bamaze kwitegura n'umukwe n'umugeni twe twashatse hambere. Ese mwe mubizi ubaho bigeze, umuhungu ni uje gufata umukobwa ni uje gufata umuhungu, bigenda gute iyo mwamaze gutegura? Nta makuru mufite, nta bakoze amakwe muri iyi myaka ra. Ubundi iyo bamaze kwitegura, umuhungu aje gutora umukobwa mu icumbi, siko bimeze. Ariko agenda kuri ahamagarwa na marene. Umugeni we bamwatse na telefone parfois, marene akavuga ati twamaze kwitegura muze. Turasoma ibyahishuriwe ngo umwuka n'umugeni barahamagara batesurinzike, ngwino niba nawe uzumvise hamagara. Ubu ngubu itorero stand by ririteguye, marene umwuka ari kubwira Kristo ngo ngwino mwami, umuntu usigaye nuwawe ngo urepare bidatunganye. Abayoborwa n'umwuka, n'ubwami umwuka ayoboramo, si ubwami umwuka duhuramo nawe. Hari abantu baje bahura n'umwuka biragatsindwa, wahawe umwuka wo kubana nawe. Nza numva abantu no mu materaniro bazantera amabuye, ariko hari ubwo nza mvuga ibintu ngo abantu bamwe bakumva barabivuze, ariko ejo narababwiye ngo Imana ije gusanira Musenyi. Umuntu ngo uyu munsi ngo Imana yadusuye ayinya. Ubundi si Imana idusura yaravuze ngo izabana natwe, ugusuraga n'uwicari wawe akanywa icyayi mu minota 10 isaha akagenda. Ntabwo twemerewe gusurwa n'Imana, twahawe kubana n'Imana k'umugore n'umugabo. Ubu se nababwira ngo madame wanje yansuye kandi twarasezeranye kubana. Umwuka Imana mu bantu, Emmanuel ni ukubana natwe, si ukudusura.
timukaje ngo uyu munsi ngo Imana yadusuye iradusura ngo imara igihe. Emmanuel ni ijambo ryavuye mu kirimi cy'amahanga, ubundi ni Emmanuel. Eman ni umuntu, hari yele hose habavuga Imana. Gabriel, Mikael, Daniel, Dan umucamanza, Imana n'umucamanza. Gaber kiyekome n'indumeze Imana. Gabriel n'indumeze nk'Imana. Mikael, Mika ni intumwa message, ni Imana. Mikael intumwa y'Imana. Ni byinshi wagenda hari haba havuga Imana uzasanga. Aniel, ani réponse Imana ni igisubizo. Amazina yose afite icyo abavuga, ariko icyo ngiye kuvuga izina rya Emmanuel biravuga ngo ni Imana icucumiye mu muntu, ni Imana ivanze n'umuntu, si Imana ibana n'umuntu neza. Kubana n'umunyamerika aje guhamagara warwaye ngo mwihangane turi kumwe, siko baje batubwira uri kumusego ngo mukomere turi kumwe. Muri kumwe se yakuhagira mu gitondo, muri kumwe se yaje kukugurira agafanta, yego wenda yaguha amafaranga, muri kumwe se yaguheka unaniwe, ariko nyine ngo turi ntabwo Imana tubana muri ubwo buryo. Emmanuel ni Imana ivanze n'umuntu, nka kurya ababyeyi baje bavanga icyayi n'isukari, igikoma n'isukari, wamena ikikoma ukabumenye n'isukari, tiwabuka ibitandukanije. Imana yashakaga kuba mu muntu bigacucumirwa hamwe, uzankubita akabakubisa Imana, uzandaza mu rugo akabaraje Imana, uzampemukira akabahemukiye Imana, uzangirira neza je n'Imana tukaba inseparable. Nuko niyo yari objectif y'Imana. Imana tubabarije. Reka twinjire rero twihute, ndabona amasaha ageze, tuje kuri kiraziro. Badusomeye ijambo ngo turi ubwoko bwatoranijwe bw'abami n'iki n'abatamzi. Aha twari mu bwami, reka twinjire mu butamzi, turazivuga twihuta. Kiraziro 8 ubundi abami n'abatamzi, kandi abatamzi b'ubwami. Iyo abantu bavuga abatamzi kenshi baje bavuga ngo ni abashumba. Umushumba ashobora kuba ari umutamzi mukuru, ariko igituma habaga umutamzi mukuru habaga hariho n'abandi batamzi. Nta n'uwaba mukuru adafite abandi bamwungirije. Twese mu mihamagaro yacu turi abatamzi, cyane cyane ko paziya wa mwenda wakingirizaga hera aho abatamzi binjiraga ubu urahemerewe. Nutahinjira niwe wirangayeho, ubwo uri umutamzi. Nutanatambira igihugu utambira umuryango wawe, utambira ubuzima bwawe. Imana iravuga ngo kwa Aroni, ibi bintu ndabivuga mu zumva yaja, navuze ngo turabivuga mugire ngo sibyo basomye. Mwaroni ni inzu y'abatamzi, byari bizwi. Umwana uvutse kwa Aroni nta demande, automatically bazi ko azaba umutamzi. Imana ibwira Mose, sinzi impamvu itibwiriye Aroni, ibwira Mose ngo bwira Aroni ngo nubwo bizwi ku rubyaro rwawe rwose ari abatamzi, ariko ngo hariho inenge ntazihanganira, nubwo ADN ariyo kwa Aroni. Bazagume kuri list y'abatamzi, ariko basisubutu ntibakagerageze kwinjira mu gitambo mu butamzi. Aravuga ngo ijambo rya mbere ijambo rya mbere aravuga ngo umuntu w'impumyi tiyemerewe kuja kuba umutamzi. Impumyi bivuze iki? Ubuhumyi ni umuntu utareba imbere ngo arebe kure, umuntu Imana yahamagaye kuyikorera bene da. Mureke mbisubiremo na Mose narabivuze, ureba akagarukira kubiboneka gusa. Kandi Paul yaravuze ngo twende tugengwa nibigaragara, tureba kubitaboneka. Umuntu uzi ngo ari mu butamzi bw'ubu bwabo, ariko akaba atashobora kureba hirya y'ibyo abandi bahaye babona. Aho abandi bagera bakavuga ngo byarangiye, nawe ati byarangiye. Aha byacitse ati byacitse, ahandi bishoboka nawe ati ntibishoboka. Uwo muntu Imana ntimwemera mu butamzi, ni umuntu utabona kure. Umutamzi agomba kureba kure, nimba atabona kure mukabona ko afite ikibazo, impumyi muyikure ku mubare. Uwa kabiri aravuga ngo ni umuntu uremaye ukuguru, ikirama turakizi. Ni umuntu udahagaze neza mu byo yizera, umuntu udahagaze neza mu byo yizera, umuntu uremaye ukuguru. Ubundi Paul yaravuze ngo turasa n'abari muri marato, ngo turiruka, sibyo yavuze? Nta muntu rero wo mu mukoca wabiruka aremaye ukuguru.
uwo mukozi yabishobora waba uri kimuga umugaye ukuguru hanyuma ukaje muri marato yo kwiruka? waba uri kiragi ugakora ikizamini cyo kuja kuvuga kuri radio? umuntu w'ikirema, umuntu urema y'ukuguru ni umuntu Bibiri yikondana ikavuga ngo ni umuntu udahagaze neza. Nimubona bashumba, dore ko tuzatugira gutya ngo duha abantu inshingano rimwe na rimwe, ibi bintu muze mubyitaho. Ni umuntu neza uhagaze neza mu muhamagaro. Abasirikare baje bavuga neza ngo kama mbaye yahisemo. Uwa gatatu aravuga ngo uzahagarika uwo muntu ugiye kuba umutanzi ngo urebe ko adafinaga izuru. Umuntu ngo batara izuru, muri Bibiri ijambo ry'Imana biza bivuga ngo uhombanye izuru ntazaba umutanzi. Izuru ni urugingo ruja rukwega rugahumurirwa cyangwa rukanukirwa n'ibintu utarabigeraho. Uzuca muri quartier ukamenya batetse, waca ahantu hari umwanda utarawubona ukawumvunuka, suko bimeze. Grâce y'izuru, aha ni urugingo rusobanura discernement, sinzi uko nita mu Kinyarwanda. Kurobanura, kumenya ibintu. Umutanzi ni umuntu discerna, urobanura, akumva, akongera kumva, ariko akumva nibizakurikira batavuze. Mureke mbaho urugero rutoya kuri iki ariko ndi museke. Naricaye umunsi umwe umuntu ansanga kuri biro bashu, sinzi ko mwari mwahora nco kizamini. Ati mushumba nje kukubwira hari amakuru hayavugwa hanze, hari umuntu umwe bavuga wakoze ibindi binibi ashinja umuntu. Ati none ndacyabona mu muhagatuta kaja no gusenga, njewe nkurikije ibivugwa hanze abantu bakugiriraga ikizere, none kubera uriya muntu ejo uzasanga urabyumva nyine umufatira umwanzuro. Ndacicika ndabyumva, turakoze kumpa amakuru. Nyuma y'icumweru mbona aragarutse, atari ko za bintu nakubwiye nabonye utarabiha agaciro, uriya muntu hanze bimeze nabi. Ndi ndashaka guhamagaza inama y'abashumba tubyige. Ati ahubwo bikore vuba, ati kuko hanze biragusiga ibyaha nawe. Ndumva nta madosi yamaze kuba 3, inama yo ndayihutisha. Atatagenda gute? Hari ibiyumbaye, hari niyawe nari mfite, hari n'iyundi. Ati yanje genda gute ntoya, nanje haruba ari byo bakuvuzeho, numvise. Atari kuko uzabyiga, atumenye ngo abantu basigaye babeshera abandi, abantu basigaye babeshera abandi. Ni ndaco tuzashishoza. Ati jewe ati bivuga ntoya, bizigwa mu nama, nzaguhamagarana n'uyu waje kumbwira birenda nawe hari ibindi byenda gusa. Atariko ati muze mushishoza, ati abantu bo bari mu kubeshera abandi. Kandi kuva ubwo birangiye ikibazo cyararangiye ntiyongeye kunishuza ati ya nama yiziki. Kuko iyo rero ufite umwuka wa discernement, bikambatambuke. Igikurikira ngo ni umuntu ufite urugingo ruto kurundi nkarwo. Ngiye gusoza amasaha yageze. Umuntu ufite urugingo ruto kurundi nkarwo, ni ukuvuga ngo ukompara ingingo urundi nkarwo, ukuboko n'ukundi. Utazakompara ukuboko n'ukuguru, birumvikana ko ukuguru kuruta ukuboko, ukuguru n'ukundi, ukuboko n'ukundi, ijisho n'irindi, urugingo ruruta urundi nkarwo. Aha bishaka kuvuga iki? Umuntu ushaka guhagarara mu bwami bw'Imana nk'umutanzi mwiza, izi ngingo zibiri ziri parallel, zigomba kuba equilibre. Ni umuhamagaro wawe n'umuryango wawe. Ubu dufite abantu bataye ingo zabo ngo bari mu muhamagaro futi. Umuntu akagenda gata ubugore, ndavuga nta muntu nzi hano ariko iri iwacu baraba, agata urugo, ntabasigiye umuceri, ntabasigiye umunyu, ntazi ko cash power yegira. Wamubaza uti inzu wayishuye ryari, iterabwoba ngo inzu ngo sharagara banza wishura inzu, urasharagara bikutisha inzu y'abandi. Umuntu akakubwira ngo ari mu muhamagaro, fuite de responsabilité. Ugingo nkarwo ntizikarutane, babone equilibre mu rugo rwanje, babone equilibre mu muhamagaro. Uzabeshe ngo umuhamagaro watumye uturgo rwawe. Iyo Imana ishaka kutarugira barabaye nka Pawulo, ariko warasengeye umugore cyangwa umugabo iramuguha, n'ubura mufite. Mwabagabo mwe mureke rwose nzabivuga niyo nshingira sintandukiriye. Bibiri izivuga ngo bagabo mukunda abagore bandi. Abagore bandi tubizi banyu, siko bivuga. Bagabo mukunda abagore banyu, ariko ubutugwije abagabo urukundo rurenda kubaturitsa, bakunda abagore bose sofu wiwe.
ushaka kubona muzitsa ye yasetse yahwereye ni uko umuhuza n'umugore wa naka. Ari umugabo mwiza aravuga, ariko yagera mu nzu yabona uwe mugore agahinduka gatare. Mukunda abagore banyu, ntabwo bivuga mukunda abagore gusa banyu. Bagore mugandukire abagabo, muza amadeni twishura muze. Abadamu bagenda bagafata amafaranga, twafashe amafi, twafashe inkoko, haje abakozi b'Imana. Abo bakozi b'Imana baruta umugabo wawe ni bande? None se ndi wari waragumiwe bahari wo kanyagwa we? Suriya mugabo wo kubakiye. Ugasanga abakozi b'Imana abandi bantu ingo zirimo amadeni, inkoko za buri munsi, ariko umugabo wawe yaheze kuri dodo nkuwa yandikiwe na dogiteri. Iyo nkoko wayihaye umugabo wawe nawe. Ibi bintu byo gutinga ngo ni umuhamagaro, Bibiliya ntibyemera. Nanone ntuzaje mu muhamagaro ngo wibagirwe urugo cyangwa ngo uje mu rugo utumuhamagaro. Umutamzi ngo azaba afite ingingo zibiri ziri equilibre. Ufite urugingo ruturundi ngaruko, uwo ntimuzamwemere. Uvunitse ikirenge cyangwa ikiganza ni umuntu ucumbagira mu muhamagaro. Uvunitse ikirenge cyangwa ikiganza, wane ni umuntu ucumbagira mu muhamagaro. Ikiganza ni umutamzi utajurekura. Naje kwigisha ibyo gutanga. Ni umutamzi utajurekura. Ariko hari principe imwe nziza nzabwira abantu kandi y'ukuri kandi yoroshe kumenya. Kugeza ubu ikiganza gitanga, mwangurikiye nimundebe hano, ikiganza gitanga buri gihe gihora hejuru y'ico gihe. Ikiganza gitanga buri gihe gihora hejuru y'ico gihe. Tiko bimeze? Ubwo niba wifuza kuzahora hasi sawa, niba wifuza kuja hejuru, ikiganza gitanga buri gihe kiba hejuru y'ico gihe. Umutamzi n'ufite ikiganza kiba hejuru. Hari n'igihe abantu badusanga mu byumba ngo tubasengere. Ikibazo ni kihe? Ngo abana ba Burayi. Ukavuga ku ndimi, burya nta ndimi zigera mu gifu. Ndimi se zagera mu gifu kugira ngo atabibiri ufite utigenda ugurira umwana umugati. Burya hari ibyo gusengera, hari n'ibyo gukorera. Abantu babaye ahiwe sinzi ko hano bavyakira. Njya mbibwira abantu mubwira igihe cy'ibyumba n'igihe cyo hanze y'ibyumba dukore. Imana ibisubizo bimwe yabiduhereye mu bushobozi bw'amaboko n'ubwenge. Ubu Imana nayisaba ikoti igakoresha umuntu akarimba, nyuma nkarimanika kuri portemano. Imana ndavuga kundi muzuri inambike urishira mu dutugu twaje. Warishizemo se ntubishoboye, wafunze igipesu wenyine bimanure marayika. Hari n'ibyo tujya tubwira ngo abamarayika uzumva abantu niyo basenga. Mana abamarayika baze bandinde bakurinde se bafite iki? Mu rugo rwawe ufite ikinyoma, abamarayika bazacunga ikinyoma ngo kitibwa se yaba bagukibye ngo bagitware. Buryo uburinzi bw'ijuru bukurikirana nico burinda bubona mu muntu. Habe n'uburinzi bwo mwisi, ti waba ministre ngo uje kwinginga ngo mwampaye incunga. Ti wakubaka ahantu biro y'intara undi ngo yubake y'umudugudu ngo muvuge ngo murabona security ingana. Uzare kwisibo ntabo mutekano baduha. Twagera mu mudugudu local defense. Twaje ku kagari hakaza za daso buriya zifite formation kuruta roko. Uzagera ku murenge hakaza abandi barimo na police. Zaje ku karere hakaza police n'ingabo. Uri muri uvuko bizamuka. None urahirira ngo Imana ngo ijuru ryose rimanukire kuri ijuru ryose risigare gutyo rikurinde ufite iki? Imana irareba izo ngabo igiye kudeployinga zigiye kurindika mu wawe n'intambara n'amahane n'ibitutsi n'ishyari. None si byo bindi Imana irabirinda ngo izabijane mu ijuru ukagira Imana ngo wewe shaka igituma ijuru rigira rigufuhira rivuga ngo uyu muntu urimo uyu mutungo cyeto mwandarika ijuru rimobilizinga ryonyine wicecekere. Wahenda kintu ufite tunavuze ngo ijuru ryose Imana ari isigara ntabayisikota sha. Hari ibintu
ukerensa ndabariye ukuri tutabizi. Nigeze kurara ahantu umuntu afite imodoka arasenga nijoro ngo arangize ndamucaha ngo Mana ngo amaraso yawe ngo atwikire imodoka ya ntitu washatse abazamu. Amaraso ya Yesu ariko aza ku modoka yawe hari abahungu b'ibihumbi 5 bayirinda. Ese usibye ya Yesu ayawe wowe kwemera kuyamena ku kamodoka? None ngo amaraso ya Yesu aze ku modoka yawe ariko mwagiye muhagacira ibintu by'Imana. Herega tuzanyuzamo turakare mu bibone. Ubwami bw'Imana siyo mukezo. Ijambo rikurikira ngo umuntu ufite inyonjo ntiyemererwa mu butanzi. Inyonjo ngira ngo murayizi ni umuntu ureba hasi. N'abantu bahora bareba iby'isi gusa, nta byiringiro byo kureba iby'ijuru. Ibyo byose naha abasomye agatabo k'umugenzi ni bamunyepfa, nta byiringiro, ni inyonjo. Ni ukuvuga ngo arareba. Ni nabo baje basenga abanyonjo bakabona amaviza, bakabona ese hari viza ija mu ijuru, bakabona amaviza ngo yo muri Amerika. Erega na Amerika bamwe basazi, ibamo n'imbwa, ibamo n'injangwe, ni ibyo ngibyo ngo yasenze ngo abona ngo viza ngo yasenze. Hari no gushingira umugore ufite uwundi ngo mbonye fiance uti wa mbere se yapfuye Mana bite. Ni ibyo babona hasi, ni abanyenyonjo. Umutamzi si umuntu ureba ibiri aha, ni umuntu wunamuka ukazamura ibitekerezo ukavuga ngo izingiro byacu ni ku Mana. Icyanyuma kugira ngo nsoze ntarengeze igihe cyane, ngo ni umuntu urwaye ubuheri. Ubuheri ni indwara yandukira, ngira ngo murabuzi. Umutamzi ntakwiriye kuba umuntu ufite ingeso zandukira mu itorero. Ngo n'ubundi ngo nuko kwa pastor naka ngo ndibitangaje. Pastor kwa naka aforoda inzoga, zene n'abadiyakoni bozi foroda, n'abakristo bozi foroda, bafite ingeso, ni umuco karande, ni indwara, ni ingeso mbi umuntu ashobora kwanduza abandi. Mukure mu butamzi atanduza abantu. Icanyuma soze ngo muza testinge murebe ko atamenetse ibinyita bito. Les testicules écrasés ni ukuvuga ngo atari inkone mu Kinyarwanda cy'ikinyabufura. Ni umuntu ushobora kubyara. Umutamzi ni umuntu ukora ariko akagira icamarira Imana muri ministere ye akabyara. Uba amatorero menshi niba yaragiye muri Unapomama yarahagaze, hari agakristo duheruka kaje muri 2010 nako niko kabucura. Oya, umutamzi arabyara, itorero rirabyara, ubwami bw'Imana buvukwamo, ubwami bw'Imana buremerwa, ubwami bw'Imana bubaho. Itorero ni maternité, abana baravuka tukabarera, ntaworera badahari. Bwoko bw'Imana hariho amahame, hariho na za kirazira mu bwami bw'Imana.